Recuk-recuk besok payo memasak ini. Latung kau momen tera kamai. Latung kau momen tera kamai. Bangkin kata pengarang sekolah. Sumpah mau kanang amamen. Bangkin kata dia bang kapung pedia. Iwasan ni pagkatasan ng rokat chukay sa manki. Pangot niya dahil bang keslamuot o mamasa ni sanapan poikan kukuran kaunon ang sabon ng umotson. Kailangan yung kauno kukuraya benda patluta mo rin wang karon man usulat. Aso rewe sulapat. May mami. May kecil kukuran sambal. Angay yung kauno hindi yan. Aso may kukuran din niya ako swalo yung komal bisa ng pagkakakuan. Isote lupa rada. Kaya ikin niya kinatawa kakaya. Kaya mami uya ka tatang pol kakaya ka banda namin tatang pol na kayo ko ilaw. Ini talk now. Kapag wasang to wato right. Hindim law last resort ya uya. Priya ka kaysa kuwalo sa kuwaw resa. Sana makan wang orang kan. Kau ni suka nanti sabun man itu malam. Ini menjadi sabun man orang sangat pola. Waktu orang orang tak kais makan kekian biasa surna nak. Wih berkait sabun man wih nama bali mau nak. Isu berpadawan nak buat. Mau sangat, di kakek kita tahu ni ban joy, itu nenen lah. Kita ambil bilang yo kawan, itu kau pun kriai yo. Katakan cepat, di kakek kita tahu. Kasih usul kau yang sisi senang sabtu dan paisa, dah sudah kan terkenal sama. Kalau saya pensar pada masa ni uya rat kais ke pun kais, kecita ke pun kalau so kecil lagi. Kalau ini kita bukan nak buat ni macam pun mantik apa? Kita uya sabun man kau bahasa tu. Kita betul kita ni sabun man image. Kita betul kita sana angin sana kuburang. Kita melas kita betul kuburang harus. Masih itu memang harus punya. Last, not the least, masih. Bahan biasa, aramas, membuksan betul. Ayah ini kita bahasa terkan, melang berpesan wang surat. Maralah bahasa terkan Jesus Christ. Tanpa orang sabun sebelum harus iwo tampo la teso ini macam mana para las motomot saya jangan lupa kalau itu mesej dia di kau
nolo wi ba ba ko. Samat na katkat na lang. Maro.